Transrodna takmičarka Zvezda Granda Alina ima 29 godina. Otkako se u subotu pojavila u ovom takmičenju, privukla je veliku pažnju gledalaca kao i medija koji neprestano pišu o njoj. Ova nova Zvezda Granda rođena je kao muškarac, Alino Juhart u Mariboru, ali je još kao mala shvatila da je zapravo žena. Ona kaže, spoznala sam sebe još dok sam bila devojčica, ali to je proces koji traje. Nije to lag život. Dešava mi se da šetam ulicom, ljudi me ugledaju i vide žensku osobu, a zatim se iznenade kada čuju muški glas. Onda moram da im objašnjam zbog čega je tako. Ponekad i zaboravim da sam drugačiji, da sam rođena kao muško, jer se osjećam ženstveno, rekla je Alina. Također je rekla da žene kada dođu kući, one prvo izuju cipele, ali to nije slučaj kod nje. Ona u njima čisti, pere sudove, peva i pleše. Još pre 10 godina oblačila je haljine i nosila ih je po kući, ali tek pre 4 godine u Splitu je izašla zapravo na ulicu u haljini. Tada sam procvetala i od tada ih ne skidam, pantalone me ne zanimaju, ispričala je Slovenka koja inače živi u Beogradu od februara. Učesnici Zvezda Granda nije bilo lako kada je svoje porodice saopštila ovo rodno opredeljenje. Majka mi je umrla kad sam imala 5 godina. Ostala sam sa bratom i sa tatom. Oni su alfa mužjaci, pravi muškarci. Bili su šokirani kada sam im rekla. Naravno, prihvatili su zato što me mnogo vole, rekla je Alina i dodala je da se nije podvrgla ni jednoj plastičnoj operaciji. Ništa veštačko nemam na sebi, volim da sam prirodna, čak ni kosu ne farbam. Alina inače na svom Instagramu kači fotografije, slika se, ima onako slike, mislim neko bi se čak izeznuo da ne zna ovu priču, rekao bi da je u pitanju žensko. Sudeći po slikama i njenom nastupu u Zvezdama Granda, ona sada živi život punim plućima i uživa u tome. A sada, kako će ovo biti u Zvezdama Granda, verovatno je interesantno, prvi put transrodna osoba se takmiči. Pišite mi vi vaše mišljenje, da li ste gledali njen nastup, šta mislite o svemu ovome. Lajkujte video ako vam se dopao i subscribeujte se na Trending.